itu lagi jaka lesi ki bakam nong minor ma menta ka phase 2 kim kim thop ki jaka ki ba krawa talang pi ka block 1 ka block 2 ter ki balong ki ba e ba balada ka sarkar kaya daga ni galenti kinum jaw su ki umat sa jaw ki usnam ha ki babur ki benta jo gari ka si ka jong ki rawi ka ba shai be. The leaders of Neokrep Border Dispute Redressal Forum, including Chandani Sungo, the chairman, Thomas Pasa, the spokesperson, Purity Pawa, the secretary, today expressed dissatisfaction over the signing of Memorandum of Understanding between the chief ministers of Meghalaya and Assam during the border settlement of the two states. Speaking to the media at Shillong Press Club, Thomas Pasa said people are shedding tears because of the agreement signed between the two states. He also said he apprehends that the signing of the next agreement of border settlement phase 2 will be worse than the phase 1. Ka statement ke yang menteri nang ba jong jelam Meghalaya ong ba ki ke parti boro ki adon jingtip ki don lang saban soy ye ka MOU. Regi i nado gomi MOU ki jimpur syak ki wan ki regional party babon ni. Ban kudo kerpang kan dia kumbami ki lat pakai kebol ke HDC. Ko penyak di sing reulung. Kan lek ujur Supreme Court. Jadi ki juk sing reulung ki don ru state government tiga jingkeli ke bumi. Atau kisah ke reulung kita ar bentar tang si bentah hadut the council la kajong barapo state government la kajong laga ka sarkar ka penbet ya kini ka phase 2 ka jo ko lenti kuma penbet ya ka phase 1 antarai ka phase 1 gi iya ki paiba bagi yam bagi jawab yuman harga phase 2 ra ya nanti ka sarkar ajala ka jungi kan sa yi ya ka snam pada ko raja kada ga jikit kli jo sarkar ka jungi mentah phase 2 ngadu utrai jaka lembar kikot peta kikot khandau uri bandan mentah percu komiti kiseng halang waro idan berkah komiti sodar sinong ki wahir sinong kiri bandan berkah KCD berentang undang mikmat jeng tu katai wamali ni MC udai bandan berkah aing suki kendiat angban biang bersbiak namar kini kini tulinga i kendiat ka namar collection ka ajan TSC ke sarkar banjo yang kata ka banjo bor ni ha ajar kurai ka persiang ban but ban ya nyambe da kabor da kata kawan rak ni ju susi kinga jauh mat kadukan ni ka state government kan mula ban settle ya ka border dispute kani ka bor jo ka parliament lemba ka bentla ka balaju constitution jo India kan ka parliament awala ban pengka state ban pendam state ban pendam state ban penhe state kadi ke bor juga parlimen marwai constitutionally kadi ke pembet put ka bakala baka constitution juga India kan om baka syakti jong Amit Shah ban perlu haju ka parlimen yo Amit Shah is ka parlimen ka khande ko chiap jonga ka long ka bobiang lut ki kot Islam ma dong sedong ba support Meghalaya Ibalik pat ba, hagi ji penblik put pat katu kejaka jonga kana hapa di puasa. Bang ngau try ngalong nong Meghalaya te. Iko kisla katu kejaka jonga ro kilong ki badang bilik ko mo ka tin we. Ki badang try kam, ki bala biang ro dong sedong. Tiga katu kejaka jonga ro ngade ban hap lang spo Meghalaya em. Tiga ta ka we ngalong ka basngeu kumnong anong basngeu si ha halor kani ke MOU. Tes ka we pan kumbala ya krani baro chikata baga jing bom pentuk lang yakis im yakis sordan ikiran pak shnong makampan yakiriu bom mat ke badon sektu betan kiba latip ha yaki ya ke nongrim coba kande uciam jadi ki trajaka ya ke hoklong trai mantra jo mutu jaka buat kumju ya ga ke HDC ki ha po jing plate jo ke HDC kumju ya ga GHDC ha po jing plate jo GHDC keturu kim pentuk lang po ke regional committee kumbang ni latip Bar sagawe pat galong ba kat kung ngajing tip ko bangi layo cepo asam gilara ya ketu ga isu cepo ka house kli discuss hapo ka house bat kala menjur kali pas respo Meghalaya jung ipat haiswa bin ya soy ketu ka MOU ngila hadin bala dep le ya borok inspection dagi tu regional committee bat haiswa bakin ya soy ya kata last memorandum kala don tiga session po assembly kila day ban ra kila day ban discuss namar ba Webal ong demokrasi kamday tan ruling party. Kita ke opposition party ru kidan hok mani discussion to. Rai kita taruh kamlong punta.